topic ngore ba discuss the topic melaru en luakot ke Christianity specifically che contribute ke jiak noare ke jinung ko mogo topic de le math no cha on ko ba da kareu men yam barach ke kui ngwana te lot ke netin guje Christianity che kono rek kon ne te la chale noare jan gur bara kui de wala tin chicken kalat ichanung kon Christianity ken ringur ba boloch ke gwada rawda ba benbo ke tin go tin chanung Christianity bara ye kwide na mo kon medical mi chali fanom top bako ben ke chang kel re joka na ma ke yogo na tini bako rai ke kwi go ni tin chanung lokot duno antama ba gor ba rai ke kwi ngwane tin chagu je nas tin la roch ino Christianity cha ko no rek ko ne tin chale inware rai nei tung wan lenga ka dong de yen lingen ko kien ka la ram ma de biode ko rei ta tai ti wo go ye bnas bike bio no kin biken klat no mo jen la ta tai ti ja ko go ye bran men guje jek belat man guje go belat to ko ka appreciate kene ti chi right wala balu chini rai chiram kel me damanda ni chala tu galwa bompal charach ke goes to goal ke video lado Christianity che kon nong rek ke che ibada tin nyu de non ko rek ba chakalat kan wore de long damanda na galwa bompal wood kel me chilet ke chi chong kel kon gon tin tibet mat che chong kel kon especially kon jigambel no mo kwaje respect je as a person ka ku society ku kon respect ko kane ringor kon kane to today chong kel kanware gwadin chinware chigaterek would bommi ko respect boko la tok la yalare gwadin cha tok cha de win la tok la yalade kwaje respect no mo rirun to content goro ban rodan la tok mete mo wajek ba yiglat ne ke token ba lengeje muluno chang borach ko de gak katin che lat ko Christianity ka chatin go tin chala kon ba chek watch tin go tin chala wa kalat tel gwan bi ko woten bi ngot to kare ta ka ka kwa je chomba ko bo nyam ka tin go tin let ko kon woda chong be chondan be gich gwadin pat ke chondan kwa je appreciate ke jana mo mi ko ben ka point tin che kap nial ba gor bara ku point da ro tin jen galwak che ngadinu Christianity jen pen kon lat che community dan che pen u benar dian long lad je nang kon tam di long nang kon lokot to tam di nang kon lokot zo pen kon u kon rodan long kala ka Christianity na mo che rai bok ku ko pen kon bar dan gang in Christianity to chikon min chale tel defend chikon use chikor dan gang to jitar be naken kon bitcoin ko ngat kon kut to to che raje long in detail che kelat ken peken guje je de Christianity che contribute je community ke ken du daro to de du ko ken de gatin but go raba right ke ken point daro ti endama ken yam chantin chalat chan ke yek yo kor but char je che peg ne je check en to galok che peg ne je check mi jo bara math da ngaje no tirik kokin tikenten tin pen u ba to bakalat chire Christianity ka ga la je chire Christianity ka but ken yam ba kon lan tin goje chuanga lokten especially ke kwilat ken yam ke kwilat mi jin wiya gambel konta gambel kan ire ngaje ci lo ko ti ngwan lo ran we jall 5 minute ba lo ko be jek an lo ko de jek bo bulu wiya monday jatin wiya tuesday jatin wiya
Wednesday ja tin we wona ka ter de kan Sunday mulono de kono lar kwa tam di de pitch kwa je spen lo kot de kono lar no mulono kwa agree ke je na mo to make situation was taken it ngade re look was at all ibu ko sna bana mu ke yoba te ke one story mo goro ba chier ke ya te ke lok profit kel me chawoten ten chura chana balar jal ne ka mesneka jal ka mesneka rai chi profit changich jene ke ken minin to ta to content ti bi yo bi pen jijem no kun yene de lok de to jijem no kun bi yo bi ga jekten nyura je lad ne ni an wan kun chapal ling ne the pano pa do ken yo ken ka pen jijem no ko ka kor men chapal chatok wel chene ite nga chi yo jeg jijebo unfortunately chutaran mi chu yo jeg jijebo well chu continue ka other session to rajo kuidien chino ma choro jok no nga chede ma ku te kene ite chu wo ka that acting so na chi lada apal na bi yo bi pen jijem no not na chi let bi ticket bi jeg men bi ka mer ka me jaba na chi let bi ko bo kon ngun toy ke all this kind of teacher katin re lwakot malono wanta mukuran christian to kuje kirta ino chala lok chago out of blue te ke bidane to nyo de pijo china ti go wajek duno ku tila o no mo christianity that the question o no mo christianity ka me to kona ne ka yechu gen ku kono lo gor kona itu ngwan ci rundu jendok cha ke span ala business person rundu jendok cha ke span as a business person runte be span ka ray kot ku runang dok rodin ko chuku liu ala ne ideal te ngije wi ideal te jal ray ko del hada mer kala ideal te chalat ku runang dok rodin ala to galat te runti jendok janta e to galat ke ray bible la en yechu en ku kon la jikora wala barun dial te chanang rete kede che kanang ke business ngayana la ja chol ke gat ngede jen ko gwana ngede jen business person craftsman baden yechu other gat ngede jen news literature which che lada ma chelat ke jurun wan che kanang tin long more than ministry e chokola me ko beno pide no mo nyu zo kono ndeme nyu zo kono wara mungur kone elet ramungur kone let if you continue bi ngajbo ko la le de ke jikware di ngaji ramushuk ke pol la jela ke makanade mi jira mala bay bole wala ja kwen me ga ne nyinga ti anina la pola ja jigi cha tur ke makana ko je ke makana bare bay bol ke jaten pol la le de ke makana gwada la raikot poñ makan nga de rida na la gwadin ti raikot ya walatin ba walat ke makana be yojek raikot kullat ramadi mishit ka apostle paul alat le chana la ya che gargo de yote no che yor che gote kana kate go long ko de yote kana ko che nei dun wan che garet che nei dun wan che grit krom che nei dun wan che grit ka episodes che nei dun wan che grit wini dialte je jalten but leda jelle lo leda kama kanada in fact chana jogo no mi ramologlat christian mologlat to mo yokon mi kon gui kon andam da raja moda ko to ogde eno christianity e something will contribute ko china balat ken ka ray ko den kwen kon men kwen bible kwen christian je point yesu point da alat ne ti chara ko cha no wi ni tungwan chit ko pol e ngi ke jur cho wore jur alat ke jogo na do no cho christian men log met loglat to mo kon kuraje mo ko le benaka wala in fact jijus tin kurai ko mo ko le ben ka ke an wala mo rai ko na jin dorin ta jak dag ne ti chan jijus la jisrael dag ne ti chan ka la de lo
in fact me chi go mun dien mun mukut me chit bang kurun tungwan ko chak joj mun ke te bende di yene chi ke jien mun ke ku le loy mun ke 1900 la 1948 to be exact yene ku ken loy mun ku la tok mun to kut but top dien mun chu kan ne le na ka agriculture wala na jien ke ti pe angwa na ke Israel wa ta agriculture ko waje lena ka ta de kwande de produce ke ja ka ken ne tin barai ko ban be ka bible ma ke le we dung ji jut len ka na galat tele ken ti chan kol ben ka no be christianity bele bana tom ting me ped na o benalat no mo tom ting me dera na tich tom ting ba mi shira na gor chana de char dera na conclude christianity pen na lat ko christianity kwa ka guide bible mi jika ka lat de de kon tu ngwan de kon koloch dong chen ke de long ke loy ke jan ta ga men tan ba de kon tu ngwan de kon kamrarten no te ke ri de ne te pen na lat whether ku to connect in christianity wal ku to connect in con the society do ko ke kwiden but chana gwejen christianity china moy kono moyo number 1 chi bad mi dit tetin kane teacher ko chi bin use ka do met de larno ko kana kane te non kon rai ko da me ke ji europe ji europe chi ke ne te ji bible ka for your information christianity chi dung ji europe but ke ji europe non kono ken chi ken ko ne ke colonization lo tu ke plan dien man let ken european to ko ba ra ji dien ba ko ling chi ken christianity chi ken mat re agenda ka dien to agenda dien simple we can exploit ne at that time ba kwak ba mineral resource ba ka benang re dwaran chima dwaran kara kon were africa kel in general but then cha christian ti ken ku short ka kel whether good intention or bad intention uh, but can european te nong right kot mi chikena nong right kot me penalat and then because laro european chika take a problem chika kon brainwash dong de kon laro no but chi bible chi christianity ram dong take a land I can be christian today mitaka ajanam madong mi chabat ke je krai kot de plan do dien delat ka dio je bo chaden pilot la dienen min chala prosperity gospel chi bible kal chi makam rari bible ka kwang na tet ku ko be moy bang ka kon chaglo banalet no mi chan barare ka kire ne jeni jogran lene bi mi te jek ci lete fan to mi cha baraja wale kon ci let illa the bible the question which biblical base it is and a back plan to again the kon society do kon bele no ci nyon weje ma cha kon jek ko ngat kon ti cha to to ngi ci ran bible ko no bana bele christianity ntama wala bana bele kon ni ti chara ko no magoro bana jaguch bana bele european te ci kon ben manipulate wala bana bele bible me tele agenda mo reida from the beginning bible tele agenda mo tele reida bible ado chanalet yeah to european te ka agenda dien in fact look in Jews ten la bible ka ci ne 6 million Jews kan nganak 6 million Jews te kan manak wi mon ci wala holocaust wala ke ken ji bible ka nang nato I mean ka ken ne te nong ray ko ken nang nato ke look dien ke ji bible ka ala no magoro do kona dak to in some of all this they learn no mission alert and walle to reason ko kenten whether cha udan beren watch european whether cha kon udan beren watch la pain kon okay whether cha te gade ti chirodin lele pel ke ngi kana na chi let ko biken yokule je kana whether cha te reason ko kenten lo kon lat ka in fact two different reason te kenten ni ko kon te to go ra cha ra yakidin ray bokongware for your information book we barar ke jin good padame by on 30 real road ko bitaka copy de jar wayne ro chaklat jar ay book christianity en chaben nyon ke loglat
chijen but don't different reason to can to gien kore ching ku ko la bare ra kai ke chang ra mo go ba te to different mindset to can to to different reason to can kon chi la ke religion entelat man kelen ngaje bok ke Christianity o something better open alo ngijenat a chang chi jin Christian ke ti ke point mo go di wala re luak you are welcome. For your information luak an taten luak cha ta ke program yan are la ke tiang mi ngijena ku latsen ala lat karwada ke tiang mu wakel ke bugon chagor ke ku le do all kind of work available liang ke je go ke Christian ke na yata amata ke ta man da me de jiende work ke Christian church ko ken de ke wo je go no channel let ke dealing managing to galwak I would advise you dia wi lokot di naw je go no na let ba jiling along chang chi jin Christian no mo something me de go raje me Allah raje chi Christianity nong na ta lado rek dan kon itin lingu Christianity pen na ta la rek dan no mo tela Bible mi jog na ta no ne itin rai kot chikana jog no Yesu point mun ko la gor chana jog no ne itin chilet kore in fact chi chak jo na charam mi log lat chaw muy kon to ken Christianity ken raj o na chilat ke different issues tin job in youth in the name of Christianity ko anything good la ja tarke to chi kon belin gudum ba kon belin that mindset chi kon jako de kon ngat no de good right number 1 Christianity cha kon penu banalet rode o Christianity peno kon bodena rodan gam Christianity peno kon de kon kur de kon teri kon ter mu jena na kon shiram kel mi chata atugalwak ya rayu kuide Christianity chanas fen wode narden gang and the good thing about which I acknowledge chi Bible rayu which narden daga which is to con the same page mlono no moda con solution da con mal goro what is it then mi pena zo binarden gang je la tel defend in everywhere chang jini ti piata continue constitutional right do other citizen no brogang kan yena la constitution wi monto wan ko ke drive ray bible along to a moral obligation ke individual no brogang but mu kono ko ray bible ka chang jen ko point charach ke ne ti du guk chit ke Moses chit ka Arun chit ne ko kin ti let kel ke je la ka joge terakor ne ri yar ka mach ne ti gang rodu no ke alla kur dia la ter ke Israel ni chiam etel defen be ko lo ko la jala ra dare go no nyenye ke ne ti in fact Israel mu ken ko kon la wa kor wa ter china ko kor mala na tu ko da kon agwich be ngaji me de ter be na kuli juk through profit en o ter jan korma can you imagine the team ko ton ko la pala Christian da na ban jogo no chara dun ga tuog na kana mo there must be something me tuog na maten ken European te non ko right ko for example tikano ko horti cha ter as a Christian te kur Christian mi yalo crusaders me cha ter kam Christian ken Muslim na gorkan whole side gorkan gostin gorkan wada kan control ko kwikot crusaders kona ling la ket kidit ka Christian ne tota Christian Europe ken ta koro Christian no werbe ken men tingne no china rodian de gang ke cha kor de ter again gore kwetino na mo kon duno mi kono ba kon indoran check ala population mi dito kon ka Christian at least chang kwaji statistic den almost 90% and above ka Christian duno chana kor chana jeter ala to sudan jina yeten ne te yes ka Christian mi jinu bi kan de alte ter kor ka Christian
do talk do dor mi chere gambele no cha kor cha tere Bible lot ya to mi kana ivor country mi chirke to dan ka ken connect kelte ter ko kor e Christian da ko le pegde gon ko ken that's why I say that we take reason them ban go ban go je go okay chana bigoro delas ko Christianity agent ko problem in fact lo kan taten jikka ka ji Israel ka ji Jews to moon Israel and tam rai kona ngai kona and tam to Israel te kor kan jip Palestine kel kan irin tie ka tika kor medit la mednika to palka ka kel Christian Ibru Christian ka kor na ma ji Jews lo kana wankur misigulun jo wankur be kana even update lo ne to zoom meeting baga burach lat kana kor chu gwada mena tena ka Christian okay ku karode ni chola mesianic ko jen chore len ke juzen chore mo ko ran chola masai ji ko ko mesianic to Christian to la ji jus kwen ken Bible long line kan kono kun Bible ko edundien from the beginning ka kor rai kono ndam rai kono shi tam yeshua kwana crucides kwana japal kwana kore cha ter ko to dan Christian kwana japal talan hora kon kwana te ci rodin la rai Bible te ko jo na do ter kor kwana japal wala Christian yatin to la ji jus ji Bible non kon to ter kor ndam rai kono so ko lo ben to ok ne ken go Christianity cha kon pen mishala self defense so kaya again they link to they lots different reason to daga one ke reason ten pen kon kor but chana be bel Christianity ken Christian to kon jego no chwar dun gang kut la logo no di kor di ter kadweru kut la logo no di god man tutelong di ka wonak bang chu wonak ji kuro la gang changa yen Bible che cha wona je pon chur mi ben ibe ko ko be bun kwal ke chi nak taram chole ko lo tok ne ke no chi kor dan de mangang melono e something me de correct ni je chi something me gwaja je no issue can one of us da correct because evident in the Bible no yeah then aren't katin constitutional right ke ti pya to kontene ka milat Bible ka mite ke evident ne mani mrai kon ke Israel ne ter kor gi jinga de lare cholat jiram gi Christianity pen na kor cholat Christianity kokkene ten to goro be kon go gor what are they whether ku relate ko chana dual whether ku relate ko je kordan chi kon ji wech de kon nak be de ko chi doran mi dong ti charma tesen okay which is charma jagalo whether je goro ko re ki kon je ko chumalo lo kon lia whether ti ko ken lel kon pinu no chi kon de kon nak nyuro whatever it is that one de reten kan lat but then tel Christianity mo la do chwar dunga anyok Christianity vacha kon pen den politic de kon part ken Christianity kon pen de kon part ka politic de lar ni ka gambel to kon ten no har yal la rich ke Christian to ken point haro to chara ku idien no chiri Christianity ka chana de gurgwadon si Christianity chi jen pen kon lado ke chi jen pen baran gango chang chen jibin no reason tin pen na to goro de jelo no chi Christianity chi red mi chala Christianity okay duno chi kon ke bepel bang bana kalat brand to contribution che ko contribution no cha gor ka bok me be release ke jen good pa the me to dial rocha chakalat special ko kwila de long chora yo kwide we is evident ko Bible no has
ti jingat ke bigi yiglet ke society bi yiga society melet ko society michilet ma la ja explode to la pe karam mo yo bala de belat chang kon to kon mu menen dame rom ko de na chuiten to daram ke lo fal ko kon ko gije je ma ba onak bang gar ke bigalo liu ram gona gat tel ladana mo to mi chana let telum kon dwal ko raidan bana jalat to dialo to guru bukon to contribution kon dial mane jiramen chito chi kam nial atu galobum ko jiro spego long but were lokot jong ke wore mi chi tok krichi ne gane go la link biken jiling ba jimu yo gwatre lokot den bi chiang barager jen pege ndi raitin ke kui rawne de te ke chang mi char lor kon medical bakorach ke kui bin penetin chano christianity che bin pin dum wana long che kan no te lain ni pon negative ko ray kudinti che bin pin dum wan che kan no to ken bin pin do to ba binay bora kudin kon meda che lor te je ne ti chura je mi chi ling do kwa je share banay dum wan ba ke jek ka la de charkun la de katen ko dong de ne ka dro te nyok ka te kan video ne biate gamal kot podia